이거 필요 없어요. 결제됐어요. 이거 필요 없어요. керек емес. 결제됐어요. төлем қабылданды ма? 비어 있는 거 или 비어 있다. Баягыда мама магазинге жибергенде осылай ишимизден кайталап барушы эдик увымытып калмас ушин. Я? Кеп қалдық достар, осындай жер. Ал кеттік, бісміллә. 안녕하세요. I speak Korean a little bit, but I will try in Korean. 양념 반마리. 양념 반마리. 후라이드 반마리. 부정해 주세요. 비어 있는 거. 비어 있다. Суексіз деген создітусіндіре алмай турмин. 비어 있는 거. 비어 있다. Don't understand? Okay, 1 minute. 2만 원 결제해드릴게요. 반마리, 썸살 반마리, 양면 반마리, 양념 반마리, 후라이드 반마리, 뼈 있는 거. 비어 있는 거. 야, 비어 있는 거이면서 비어 있는 거 얘기는. 결제됐어요? 네, 결제드릴게요. 15분 정도면 줍니다. Окей. 15 минутта дайын болады екен, біз енді күтеміз. Өте бұл жақта негізі халықпен жұмыс жасайтын орындарда жұмыс жасайтын адамдардың барлығы өте кішіпейіл, күліп жауап беретін, басын изеп, әрдайым солай сөйлеп отырады Кореяда. Сол жағы маған өте қатты ұнайды.